Today I want to talk about proverb. Do you know proverb? Proverb is very much important. Number one, I am three proverb take. I am take three proverb. Number one, if you scratch my back, I'll scratch yours. Two, don't beat of more than you can chew. Three, true friend is the shadow of desert. Four, if you have if you have if you have tomorrow is close if you have the patience. Maksudnya afurin kabadera maksudnya afuran kunis ikan lisani. Tokkoffaan nahoo kisiin hooqaa jechuudha. Lammaffaan hamma alanfachuu dandeessu haala afaan kee hin kaawwatin jechuudha. Sadaffaan hiriyaan gaariin gaaddisa gammoojjiiti jechuudha. Arfaffaan yoo obsa qabaatte boru dhihoodha jechuudha. Do you understand? Yeah.